megalayapost.news. Kajingkilan met kaba khatnriu hapadeng kisipai jongkari India bat Mongolia ba shisin sistem kablatip kemka nomadic elephant kaba khatsau singi linter kabalas dang nadu ka laiterik benai naitung arajar rapsau hagajaka ajingkai jong kisipai India kabadan ha umroi ribai distrik kelapoi nak syakabakut bat penha perdano mentaka singi ka khandriterik benai naitung arajar rapsau ka kenhun sipai bas hausan ngut na ka Sikkim Scouts lembat kibai-kibai di sipai ki belawan ban syementa hakini kejingkilan met kadbana kaliang jengkari Mongolia lami khmat nak sipai nak Shispa Sanpho Quick Reaction Force Battalion kajingtmu jongkani kejingya kilan met hapdeng kini ki artili ki kenhun sipai jongkari India ban Mongolia kadai halor kumno ban penklan ya karukam trekam kejongki banyasam markliang ya kebuit trekam kebakidon nak ba phai khmat kerpang hagir kom yakun persya yakinongshun hagi jaka kibalong khapsar bat kibalong katkum ke chapter 7 jongka United Nations hakini kejingperkut ya kata kejingkilan met la wanru banya syementa tu Major General Ganbiamba Sanre the Chief of General Staff jangka Mongolian Armed Force bat Lieutenant General Zubin A Menwala jangka Trishakti Korps ringkat kejingpen inam yang kitiar jele katkum kejuk bamenta megalayapost.news.